may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agudong kami kinmari ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukasta nga raw, si kapayla ang tipangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't amakita dagijay ka. Ha? Kasta ka day? Adto'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay mari ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip. Adapay doa nga oras ta maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ha? Naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Inyo tigatangam. Adalo yo tata. Adabay, manuaya. Sa nga gasot ko matata. I-type mo nga ro din tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. At itibayad ko. Ay, nawa. Uray, saan mo nabayaran, basan? Ha? Yan tangay siksi. Napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wen, basta di mo ibagbagay ti sa balya. Sikreto talaga do na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Anusam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti istor? Ada ka di mo lang gimatang. Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti istor. Ay, nawa. Awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay apagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na,
Agyaman naklaunay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok na kita, Maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen, Maray. Ngimmi na tanang hinamatik rodo ita. Kimurang ki di ti kwartak. Iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw. Aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kastoy a klase ti bagas, Maray. 1,400 day ta, Maray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak ko. Diyak kayat ka ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiripang basang? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di tananalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita ang ka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau, legs win wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy kan ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang, matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbati aklatan, tapno ada timang bantay dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na ti makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si kati makaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam anaimbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? Nung may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na ang sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Si Kamanay, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata na pintas kinseksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. Pagnaw, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanin ti may sa pariko, Tata. Ayan nga milan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo atayo gayam. Sige, itulog ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang.
Sa dino tinagapwam Castro. Iti ayan da Josel, Mare. Ay nawaw, anya ngay tinaramid mo iti ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Mare. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Mare. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't na ti tumulong, ngem idi siyak tinagpatulong ken kuana, di na pulos kayat, uto-utumot gayam da ito alakay. Anya ti ko na, Mare. Ay adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat. Kandag iti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kastaya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit? Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba, atan alpas mitay. Bumawi aktulatan no sa marunaw. Daytoy lang tinaurnong a koleksyon, Castraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Di ko nam kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mutin ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, hindi awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y lang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, Maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apagsasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kanog nila kay mo. Oto-oto. Tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay Maray. Isu maglagayam at tunggal iso ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa makagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lako yaw Maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga rarabidak bakit? Ti kunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim ti lako tayaw. Di ka agpampanunot, Castraw. Bakit? Si kagayam ti mang bankrupt iti dayta asari-sari store. Hindi nakalapig ko sa nakaslawbing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singiram, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagabaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan napintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isuumat ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man dagiti inlibre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana.
Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tag singirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted ko king ka. Ay nawaw, intedyo sa ita, singiran nyo malaga niya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mo tinagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar mo ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang tinaornong bakit? Di ka mananagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin libre maya. Aduda bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko dahi jay bakit? Singiram dagiti agul digger. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam si ti pagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo, tatang. Diyak mit impagaraw amamuan ni nanang mo ti maipapaniti dahi jay abanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramit yo, tatang. Sak pa yan kagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na, tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensyakan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga mintinara... Anay ko. Apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan tang agdita ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti data? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pa'y laang no apay? Naladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pa'y may sa minuto dayta, awan bibiyang ko. Amumat ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbidto. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabannog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga ngay ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Deng, agim impake ka mo't kardeng, anak ka. Una, tag naida kong itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam.
Agdin na kaming kin Pilar, tatang. Ay daw, apay agdin na kayo. Kat saan kayo pa'y mo't nagkasar? Tapno maliklikan mo't laang ti saan mi apagkin naawatan, tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobyam, karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't anak kayo? Na, ipilit na pala ang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka ah. Daytoy, ti agbalin asilid jo ken Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaidak dito, nana. Sa anak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida. Ay, kuha nana. Ano samla ang ti simple abalay mi ah? Ay, nawaw. Nairuwamak mo't laang iti simple apa nagbiag, nana. Takas ken Pilar. Sa anak mo't iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon Pilar. Agtrabaho akmanan ita. Mabiit lang ang kardeng. Ha? Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. An-anum ko ma. Na, saludsudong pa'y laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kada taadwa. Kat, Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha jay. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa'y mo't nagsweldo? Nagswildo kay man wenno saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan. Siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramidak kada kayo kat. No apay akas taman ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Amok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adiyo ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pa'y mo't anagkalaysa. Ken awan pa'y mo't anak yaw. Agpudno ka man kanya. Pinagnaed mo ka din ni karding ditoy, tapno maaramid mo ti kayat mo ken kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mat, ta sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti baga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, unan niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanin, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan. Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno adda ti ipigsak ngagtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul ngagtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur-urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapul nga inaldaw ngagtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalila ang ti panangawat mo iti imbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Kardeng! Kardeng! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta karding nanang. Itay pa'y asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mangmangagda. Kat no naimas ti turog na itisirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko? Wen anak ko, di mon disturbuan tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ang mabalin ti kas sa kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ang makaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho.
parikudom. Ay, saan ko pinagnaadday ta akarding dito'y balay tapno pagbalinan ababaunan na nanang. Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na nubuyatak iti danom. Maysa, dua, talo. No, anya da jay. Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, no. Aginanaak mo't Italaang manan anak di ufak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah? Tasaan anapudot ti danom? Apay ka daya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay nga. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo tagtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kat si ka ngay. Anya mo ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang kokit kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No syak ti makaunget, talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di meten ti kasta, anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot da di akardeng? Kaasimot jay tao iti kasta ngar aramidem. Ay nawaw, apay akaasya nyo ti sadot? Saan met asadot ni Karding ket? Ala ah, kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kasta ngar aramidem ken kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama ket oray ni Karding. Agbabawi meten anak iden aken ka. Naan ano manen ti bibig ni Karding? Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod meten asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni Karding ken ka. Nasurok a makatawon meten anagan anos iti dendam. No nauma, di pumanaw. Anya, Mapanak iti ayan ti gayem ko ita. anya manen ti aramidem ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay ah. Makapaasar day ta akarding. Kanayon laengen apapudutan na ti ulok. Naa, ni Karding pay laeng met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, mureng munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya, Saan ko na maanusan ti ugalit anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko ti kabalak. Ngam talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. saan ka mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baraw. Iso nga agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto a relasyon mi. Amangan no makabil ko ti anak yo. Wano saan? Amangan no siyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga'y. Adda dito'y, nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayon to nga agwinnaswas kami latan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni Tatang. Si kamot gayam day takarding ading ko. Siya nga rod, manang. Dituya kong agnaid. Ni Pilar nga'y. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, iti anya aga po. Nan ano ta bibig mo? Awan da ito, manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga ka di itakit kabkabilan na kaday jay ababae. Tinapatag, kat nakiwin naswasa kong kankwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayulente a babae. Naimbaglaangan ta saan kamot akas jay? Saan ko maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akaskin ni Pilar. Ayan ni Karding nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laang tipod no.
No saan ka amamate, mapan ka iti silidyaw, tapno makitam amis mo. Anya? Oh, italaang ba rin ang nakita ti kasta pa nag-iisam mo, Kardeng anak ko. Una, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan di Pilar, aka na yun amang paspasakit keng ka. Putnula unay, tatang. Naimbag man, talasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No idikot nagbalinak abulsek, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado ak? Kastaa, nagado a babae dita. Day kumama na singpa, ti Pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod, nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni Karding dito'y, nanang. Ay nawaw, no kaano mo't anauma jay tao kun ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama, nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda, nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay, ta agbalbali wakon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga eh. Alamot ten ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino day? Ni Pilar, tatang. Ay nawaw, anya pa'y laang dar aramidin day sa babae dito'y balay. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanag, ti rumbang nga pagsaritaan da. Isumot lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka dita, tagsarita ta! Kardeng! Nakalalaaw pa'y mat. Isong araw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringam ni Kardeng. Ibaga masangwa na dahil babae tapno agsardungan. Ang mga noan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa lang tar aramidam dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli ak pa lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam santo ang mapasamak da ita. Uray agbalbali wakon. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparintumungak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan ang agbaliw ti kapanunuta. Please, kaasyan na kumamot Dinak mo narakopan, nakababain pila. Alamot ten Kardeng. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak, isuday jayen. Kat no awanan ti ibagam, pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak. Tadaman ng trabaho no malam. Ay, awanan, nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublian kami. Anya nga rod ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo laang ti makisarita kadakwada, nanang. No anya ti desisyon na, iso ti respeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko, nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan ita, nanang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak, Pilar. Agbaak kalatan. Kaasila ang ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim, anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat ang mga no isupay ti panggapuanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Mari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, Mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan? Win ata daytoy pailaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape pailaang. Nasyortak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mat impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay tamaawatan nak, Mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. Saan mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik naan na tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsaritam eh. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagampon imported akapi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsalud-sud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apay na pudot ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa'y mat nga agmenopos ah? Apay anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayong sapay matanapan iti ayan ni Mari Karen, Nana Rowena? Saan pa'y nga road? Apay mat, Nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo, Nana. Tapno ikan na kayo mat iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short ka no ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpampabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amismo ti makakita iti ibagbagak, Nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ka. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Apay nga rod nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Ano sak nga orayan tatang? Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot yung day ta anak ka. Isungag pa iso tatang. Ay, makaangas ak matlaangan.
Magirwar ka pa ititasa ken tinapay. Tapag kapyam ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y ket di ano kayat na, tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudak no kaya't natimangan. Payapayan nyo ata sumrek pa itatang. Anyangay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta saan apara kada kayo day tatang. Ay nawa, hadan sa mo't pangirigalwam. Para ken Marisurayda day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasem manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win atap no di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamay. Madimot ano agpatinggalaang itisao. Para ken ka, Marisurayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, Mare, ginatang ko day taarelo para ken ka. Nagustuhan ka di? Magustuak launay, Mare. Agyaman ak ah. Isuot mo man, takitaak, no bagay mo matlaang, Mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo lang unay, Mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amangan no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga inrigalwan nak itirilaw. Okay lang kadakwada, Mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ana singad nga gayem ta, sakbay anagabruda. Amangan no inton madamdama, kat singiran dakdagiti kabagyam. Relax ka kadilang, Mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasang dahi ti arilaw. Nangalaan nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mo't bakit. Amangan no marugitan, kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano no matinag mo, kat maperdi. O kamoy. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, regalo dagan ka. Ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pa'y mat Anya. No addan to emergency, kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karay anak kaw. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak kaw. Noan niya ti bagam kenkwana. Iteks mulat ta, tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Makayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam, nakita nga isusuot ni Surayda tirilo ngayon regalong kenkwana. Pudno, tatang? Wan may. Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas jeti pa nagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isem na. Anyat ko nang bakit? Saan ko nga rod amalipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya? Sabali ti panagisem na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit? Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na?
Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man kin saan, tinapatag kat mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amok ket replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu daytoy arilaw, Nana. Nay, nangalaam mo't iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidak iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita man. At dayta, Nana. Mingmingan nyo an aimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, Nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamat. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas di ti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di amari Karen. Agawa, tapos santa mala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tagsapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilaw? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas lat tamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilaw. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita kanya basuraan, isungay nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawaw, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay tinakaibabainak. Saan ka maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gawin. Tunggal at dagamit mo kat masapul nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirelaw, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yun, dahil ako marem. Naibabain ka no nga root, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tudan iti day taarilo. Ito yung tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko laangan kin Rowena. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntokan ko na dumapanak iti ayanda. Para kin ka Rowena. Ay nawaw. Anya nga dayta. Kita Ay nawaw.
Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na, tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw, madimot ti ugali day dya babae. May nga agpaiso dito'y ayan ko idinapalabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numaperdi lang. Saan nakngata nga apaan ni Surayda? Saan namot tinapagan ano day tari no? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Gam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bad. Agyaman unay itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas jay ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayulat ta ko man tinang tedak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anya ngay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilaw. Agyaman na kunay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Mala agpakada ako na, nana. Simangput nga minin ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riluyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtidan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na day tarilo. Ay, grabe matgayam ti asawa man niya. Dayta ka no arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pa'y lang amin tirilo. Amo na mo't nga dang amin laslastog na nudaduma. Kaday nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilawon damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day taarilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinang tedanda iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ta inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Nay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak dayta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimot. Ti maibagak laeng ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding may man tinakita yun nanang. Apet ti kalding may aya. Agkay warada nga rod ijay kalsada. Mapanyo kita ang tamangan numapanda iti solar ti sabali at tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun Amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilaang nanang. Mano atawanan akas ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganyan ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing, aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agober da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga mga graman ti kalding at arakan mi kat pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagyo ti kastang aramidin niyaw. Anya manan dyan angag ko nga ibagbaga ni nanang mo, Rodante. Dagiti kalding kano at arakan taan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nung araw di ta kalsada. Diyak amo ka nana. Pagparikutan namot nga amin ng. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka no ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapalakin ton mo tamtama. Urayek lang ni pare Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, ta mapanak mo't makilaba. Naladaw kayo matanagawid, tatang. Ano nga mente, naramid ko iti garding ko, selma anak ko. Kat, kumusta mo't dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mo't laang. Wen, adumot ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita, tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak ko. Barang mayat lata ti presyo na itong Lunes. Tapno maramanak mo dati nang ina-apresyo. No adda maapit yung aman no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan banog yung tatang. Sapay la ko baa. Nalugi ak, hindi na palabas atawan. At sapay la ko matasan ama ulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa ka mat ang nakaring ita, selma anak ka. Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ay wala niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong iti kalman. Isumo lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Ay wan gayam tatang, kabailan nyo kadi nga apitan ti bunga ti mulay, yo? Tano saan, tulungan kayon. Saan anak ko? Aramidem kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti gardin ko kahit... Ay, mayat ti isam mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Tarong Mariludeng. Ay, kat nasaya at ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaon. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak iti lakad mo. Ayun gayam, no adda ti reject mo. Ibargin mo latan kanyak. Uray 2 kilo lang. Wen, no bilang man tanda, itulod kunto itayan niya. Ayun man, taisuman ti pangrabian may no adda. Okay, agpatuloy ang araw din, maray. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayo magaya man tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kahit apayakas ta tila ngayo ang nagawin. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Ay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka ding. awan mo't gayam tinamnamaak nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait,
Sigurado kalding darudan ti dayjay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay, una yun, dayta. Di manon manen, dagiti kalding da, iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yu manang ansing. Ay nawaw. Anya manan ti parikot yu iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw. Sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryaw? Katwan manang. Da kayo laang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yu kano tinakita na. Ay nawaw. Hape kas naman ay. Pagpupudutan nyo matagiti kalding me. Pero huwisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibanog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnak yaw. Saan kita kastang agpabasol kay latan? Saan na mabaling ibagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw. Apay nga ilibak da. At isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan amang ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, dayta ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa pinangina ti tarong ita. O ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. An-anwan nyo ngay dayta. Dahita ti bayad ti tarong ko pinerdida silma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kaldeng. Chimamba ako mamay. Aguray ka tatang. Kalding damanang ansing dayta niya. Way, kalding da dayta. Sigurado akon. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rod na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko ma, na may salaang tinaiguyod ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan ti mulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko maday dyan, no saan da pinerday. Mabiit man laang nanaluding. Wapay ka di silma. At day bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mo't daan singkan rodan ti day ta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso at tiniliw ni tatang day kamaysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang at tiniliw. Iso ada ita ti inyawid na. Day ta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Day tan ti ibagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda dya may sa akalding da ditoy. Imbes anatsambaan ni tatang timayat a presyo. Awanan takin nandamutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan kuma ti parikot ita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan titarakan mi akaldeng. Ay. Madiday to yan Rodante! Rodante! Oh, apay ka di bakit? Kurang iti may sa ti kalding atarakan talakay. Ay nawaw, asino nga ito ng kasay? Dayta ti jak amaw. Ay una yan. Di pa'y lamaustal no asino man day tangag tatakaw. Asinaw ti maustal ansayng. Tinangiguyod iti kalding atarakan may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yu amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da silma. Iso kano ti bayad ti mula da ataraw ng akin nandag iti kalding yu nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante.
Pamunakan bakit? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita enda tata Oscar. Saan ang mabalin at tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang da jay. Sapay mabalin ang mailako. Mala, mapan ka nga rudan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga intad ken kwa na itay. Isubot mo nga rodan. Tagrubata kon bakit? Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Saanan? Magpakatak mo't lang ita dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Itayan da tata Oscar. Anya, Saan na mabalin at tagikwa enda ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo't ti tarong amula na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, ti kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo't tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo't ti kalding atarakan nyo dagiti mula na. Alag ti kalding may tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. Saan mo't analawa ti gardin nyo Ay nawaw, mano a kilo kumati maapit ko, no saan aga po ti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, nga agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan ti dagduma. Saan ang agbunga da jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya, agpili ka. Bayanam ti mulak ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan lang alamin sa na napasamak ti kastoy rodante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy, pagpanunuta manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noon niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, inton bigat ta pagsaritaan ta. Kot, inda, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayaw. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar dayjay. Kat, bay anta nga rudan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, wano agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tanangina kat nga rod ti tarong ita. Kat nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat siyaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayong makimaritis nanang. Anya tinagsalitaan nyo kunak? Ti kunada kat agpili kami kano, nukas wano kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, itijulatan niya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Wanang sayang mo dayjay nanang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti taraken nyo. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo rodante. Kukuhayon takalding Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulayo a pinerde dagiti taraken may. Sigurado ka abangan lo inton madamdamak agbalo ti kapanunutam. Saanan tata? Nasayat man garo, nukasta. Inton sumaruno nga men. Ipagod mo ti taraken mo tapno didag kay wara. Wan tata? Sige, pakadak mo't lang, ta sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagijayan. Limabas da iti paraangan mitay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot ti nakita ka nagturungan da. Agyaman at tata. Dakila tulong da ita tapno dago sa mabirukak dagita akaldeng. Pasensya kayo manin tata. Napirhuiso kay pekit deng. Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbaling ko mga adal kada kayo da ita. Di yu urayan ang maibos dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.